Daha bir öte kızıklı hadis geldi. Menin başka paygambarlardan 6 özgöçölügüm var. Birinci, sözlerden jıyındısı, Cevami'l kelam dep keledi. Demek paygambar kıska nuska söz menen köptөгөн ma'nilerdi jetkir alganda. Kıska nuska söz menen köp ma'nini jetkir algan. Oşondan misal paygambarga kelip turup, başka urul başçılar kelip turup, biraz ele menut oturup paygambarın sözlerini ugup, köp nerseni düşünüp davatçı olup ketken da, özünün elini davat kılgаны. Misal bizde anday nerse çok da. Misal bir sizge bir tuğanınız balasını alıp gelip berdi. Uşunu bir Kur'an okandı, yürötü bir ilimli kılıp berşi dese, bir cumanakin kelem dese, bir cumada eş neseni yüröt almayız da. Arkaysını silah tuvakta ötüp etedi bizde. Paygambarda bir özgöçelik olgan sözlerinin jıyındısı berildi deydi da. Kıska nuska söz menen köp manini jetkirgen. Bu birincisi özgöçölüğü. İkincisi çağılganday jеңишке jetim deydi. Misal urubaşçılar keldi, paygambar ana davat kıldı. Bul barıp durup özünün ayılını davat kıldı. Kıskası uşinteli çağılganday bolup turle paygambarın dini jete bergen. Ondan keyin oljolar men üçün adal boldu deydi. Demek bir mamleket ikinci mamleketi jеңip alsa, oşol jerde түшкөн каражаттардын баардыгы oljo dep esepteledi. Paygambar da aytат, oljolar men üçün adal boldu deydi. Anda surao. Endi murdagı paygambarlarga adal emes bele. Allar emne kılgan. Uşul surada. Bir aslında oylanıp görüңүздөр. Emi, oşonu men sizlerge түшүндүрүп keteyim. Oljolardy, misal Adam ata jönünde de multfilmde көргөндөр boluşu mümkün. Allah Taalaga bir kurbanlık kılıp durup dua kılganda asmandan bir jalın kelip turup örtüp salgan eken da. Bular da oşol түшкөн oljoların baardын bir жерге жыйнатырып, Allah'ım sen için soğuştuk biz. Eğer de bizim niyetimizi kabul kılgan bolsaң, bir ayan bergin dep turup dua kılganda asmandan jalın kelip turup örtüp salgan eken da. Örtüse demek niyetimiz kabul boluptur dep oşondan bilgen. Eğer örtөгөн emesmi, demek kabul boluptur dep turup oşondan da bilgen da. Alem bizim paygambarımız gelgenden keyin oşol oljolar ne? Men üçün adal boldu dedi. Oşol oljolardy paygambarımız ne alıp özü alıp turup andan keyin büyük musulmanlarga bölüştürüp bergen da. Oşondan bir misalda. Misal İslamda demokratiya degendele bar özü negisi. Hazreti Umar oşol bir жерден oljolar kelgende barına bölüştürüp bergen. Bir күндөн hutbaga çıkkanda Hazreti Umar'ın boyu aya uzun kişi olganda atка mingende butu жерге тийип калган деп айтылат. Төөгө секирип минип алган экен. Ошондо ey Umar, ne bu adaletsizlik degen. Nege dese, bizge bir adamdı kiyimge ılayık sen kezdemeni berip, özün uzun kılıp durup özüne çak kelgen kiyim kiyip alıp dursun go. Özüne nege yekese körek aldın dese, Abdullah balam aytıp koysan beri gelsen degende, eldin közünde çıkıp durup dalildep bergen da. Tuğandары bilesizler, atam uzun kişi. Ben özümden ülüşümde atama berdim dep, bayka jerde eldin közünçe ne? Oşol jerde atçöt bergen mındaça aytkanda. Görbeysizler. Ondan keyin jer beti men üçün taza jana meşit deydi. Demek başka dinin ökülleri sözsüz bir çirköge varış gerek. Çirköge je bolbosa bir oşol üydün bir burçuna özünün kiresini koyup, je bir süretini koyup durup oşol jere çokunğanda. Al emi bizdin dinde olsa yok. Bizdin dinde kaysı jer bolbosun jerdin beti taza jana meşit. Dolon dovuz bu. Ötmöktөбүзбү, алабелдебизби, кайсыл жер болбосун, жай намазды салып туруп, эгерде чөп болсо, жай намазды салбай деле намаз окуп кете беребиз да. Жер бети пайгамбардын үммөтү үчүн таза. Эми пайгамбардын убактында жай намаз деле болгон эмес да, кум болгон. Мисалы Масжид Набавиде ошо кум болгон, анан ошол чөлдө bir жер бар экен, өтө майда, жумшагыраак кум экен. Ошол жерден кумдарды алып келип төшөгөн экен да, баягы мечиттин ичинечи. Жумшагыраак болсун, баягы саждага барганда ошол мындай тутуп кетпесин, чекебизди деп көрбөйсүзөрбү. Эми мен бир тамаша сөз айтып кетейин. Баягы ортор чокунат го. Ошол эмне деген маани түшүнөсүзөрбү? Бизде бир сабак берген мугалимибиз бар эле. Tarıktan, mektepte okuyanda. Oşol ortardın çokunğanı sizler bilbeysiңер деп tamашалайды эле да. Biz nege андай dese, misal İsa Peygambardын morundan көтөргөндө başım batkany menen eki jelken batpayt eken degen söz desek жок дейт. Başım menen eki kolum aman bolsa kursagım toyat degen maanini түшүндүрөт деп айтчылар да. Oşol bizdin mugalimiz. Bul эми tamaşa negede. Demek jerdin beti men üçün taza jana meçit dedi. Bul dagы bir özgöçölük eken. Andan keyin жалпы mahluklarga jönötüldüm dedi. Misалы paygambarыбыз
жер бетіндегі бүт мақлұқаттардың бардығына жөнөтілген. Мақлұқ деген сөз бұл арабша сөз. Мақлұқ деген жаратылған деген сөз да. Мысалы бізделе мақлұқпыз, мысалы хайванаттар бүт барлығы мақлұқ. Мысалы пайғамбардың ошо мақлұқтардың барлығына жөнөтілім дегенге, пайғамбар көшеде бараса бір төбе келіп тұрып ыйлаганын білесіздер, келіп тұрып пайғамбардың иініне башын қойып тұрып ыйлаган да, арызданып. Бұл төбе кімдікі десе, менікі десе, бері кел. Бұл төбе маған арызданып жатады. Не сен мұны көп іштетіп, аз тамақ бересің. Іштеткеніңе жараша тамақ бермейсің бе деп тұрып, не ошол ээсин урушкан да. Демек, биздин пайгамбарыбызды менин пайгамбарым деп тұрып, ошо айбандар дагы ишенип, ыйман келтирип келип арызданып жатат да. Карасаң, пайгамбарыбыз ошо сахабалар менен эс алганы бир жерге чыгат. Эс алганы чыкканда ошол сахабалар карап бир бакта чымчыктын уясындагы балапандарын алып алат экен да. Ошондо баягы эне чымчык келип туруп пайгамбардын үстүндө чыйпылыктап аябай катуу айланат дейт да баягы жерде. Ошондо пайгамбарга арызданган экен. Пайгамбарыбыз бул эне чымчыктын балапандарын кимиңер алдыңар десе, сахабалар биз алдык десе, коюп койгула ордуна деген да баягы жерде. Чанан сахабалар кайра ордуна коюп койгондон кийин кайра келип туруп баягы чымчык, эне чымчык айланып пайгамбарга рахматын айтып турган кайра кетти дейт. Көрбөйсүздөр. Мына бул дагы бир өзгөчөлүгү. Андан кийин пайгамбар не деди? Мен эң акыркы пайгамбармын деди. Мына туугандар.